Akiaria hindi ya kuheana uteithio wa irio uria uraheanitwo ni bengi ya Diamond, murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Embu Jane Wanjuki oritie thirikari kuhinga mihaka ya kaunti kuona murimu wa COVID-19 ni utheremete na njira nene kuma riria mihaka yahingurirwo. Kuvinga wa kaunti ikare kwayo nirona kungitethia tondu kaunti iria igire ithatu ndare itae na murimu ucio igekara uguo niciikara itae na murimu. Athiete na mbere na kuria ministry ya ugima wa mwiri gucokereria mihango ya uthimi wa andu kimumu niguo kuhota kuhurana na murimu uyu mbere ya wihiriirie na gucungiriria ikuo. Kaunti igakoragwa ina uvoti wa kuthima andu ao, tukathimagwa tukamenya uria twikarite na twamenya uria gwikarite twamenya ni ng'ania tukamenya ng'ania ni arorue nginyagia riria avora na akiavora acoka matura ari andu makamwitikira. Gukiri uguo muingi wa mwena uyu ni ucoketie ngatho kuri bengi ya Diamond makiuga mamaririkanite ihinda riria riagiriire kuona ni makoretwo matoretio ni mathina magite wa gukaira. Ni ro vivinyerekete muno ngigie gya kuria ngigie gya kunywa tupati ni shinda unarara na njaa urauria ngai no gutwigwirira ntha tondu gutina wingi na vinya na wina uvoti. Murugamiriri wa bengi ino akiuga ni maranyitanira na atongoria kaunti-ini ino guteithiriria aria mahinyiriirio ni mathina mahinda maya bururi urarua na king'uki gia COVID-19. Bangi ya Diamond Trust twi murainire wa mbere gutetheria nginya customers cietu tondu ni turabota ku andu aria maronekana ta maina magumiritwe ni thina ni marunire ni turabota kumaricendiria maroni mau tukamava kavinda kanene ga kuvota kuliva maroni mao. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.